Lagano. Sinoć sam vidio objavu na grupi da je dozvoljeno pecanje na gornjoj tabli, ali da se može sam kobrat zbog zjeva ribe, mislim da su imali u šta već. Uglavnom, idemo na trenko. U stvari evo ja se vraćam kući jer sam zaboravio olova. Znači, pola sata sam se raspakirao dok sam došao do olova i vidim da ih nema. Tako da idem sad nazad kući po olova i vraćamo se na trenko. Na brzaka napraviti malo PVA, malo sam nakobro i da vidimo što je za reći. Kakav je osjećaj biti na lotima upet, joj mene. Pa ne moram ništa ne upetat, znači srce mi je kukuća. Kukučurna. To je to. Možeš ići nazad. Gdje mi poklopac? Sam imao poklopac? Jesam. Ovdje, znači imamo 3 PVA na brzaka. Idemo staviti olova po koja sam išao. Ja mislim da će staviti 80 grama. Baca se šarana blizu, a ja ću pecat na kolju. Tam ne znam koliko se vidi. Tamo ćemo zabaciti sva 3. Kak ste vi, gospodine? A jebe, dobro je. Dobro. Dok možeš doći peca, dobro je. Ovo je ostalo od Italije. Ima tu svakakih sistema, idemo uzeti neka 3 koja mislim da je bolja. Pa ćemo vidjeti. Stiki. Jedan stiki. Ovo je ispihran. Bilo je se diglo jutros tu jedno 20 komada, ali sve neki tak kilu, 2 možda. Je. Evo tu, na sredini. To su može i babuški. Moguće je. Treba s one strane. Ma? S one strane jedan bas. Ma dobro, tu sam malo bacio bojili kobrom. Pa ćemo probat. Svemle vate sam glista. A glista najbolja. Napokon u actionu. Evo ga trenko nakon 2 sata. Evo ga šarančine. Ima možda 7 kila. Pa rekao sam ti. Jel da? Do vaga. Ma neću. Lip je. Preljepa riba. Idemo ga pustiti nazad. Ovdje. 1-0 za mene. Prva riba je pala. Uzela je na stikija i jednu iz prihrane bojlu. Stavio sam i PVA 2 bojle. Neki šaran možda 7 kila. Sad sam približio sva 3 štapa, nahranio i čekamo novi griz. Gospodska klopa na mjestu za gospodu. U prirodi. Za ovo se živi. Evo nam i kiše. Baš me čudi što riba ne radi. Trenutno imam jedan štap na Tigeru, jedan na pop-up bojli i PVA i bojla na dnu i jedan je na zigu gore. Sam ga totalno udaljio iz hranilišta. Počela je kiša, taj da vidit ćemo. Nemam puno vremena pošto pecam samo dan, ali bumo vidli, ako ne bude radilo za sat vremena, mijenjamo. Idemo na obični žuti zig, desni štap. Na srednji štap idu 2 bojle na dno i PVA. I na treći ide solo pop-up na derigu.
i fluorokarbon, kojeg inače baš ne koristim, ali za derig mora. Živjeli ljudi, evo upravo sam nakobro, kiša pada, ne može biti ljepša, krenuo i vjetar, tako da se nadam da će uskoro biti neki griz. Od onog prvog ništa, znači imao sam odmah nakon njega pri zabacu zabacio sam, spustio štap, nakon minutu sam imao griz i nije se zakačalo, vjerovatno PVA se nije istopio i nije se dobro zakačala riba. I nakon toga više ništa. Evo sad dalje pa ćemo vidjeti šta će biti. Evo prvi put da sam odlučio nahraniti više i odmah sam dobio udarac. Sad ćemo vidjeti šta je, mislim da je šaran na D-rig, ako se ne varam. Ili je ljuska ili amur, ali mislim da je šaran ljuskaš. Ode. Imamo ga. A mali amur. Evo nam i druge ribe za danas. Imao sam griz prije ovog, ali mi je nažalost otpala riba na D-rigi i evo sad na dvije bobe na dno je lego amur. Nije velik, ali veseli, pošto riba baš ne radi. Evo ga, uspjeli smo. I ide nazad. Ode. Ajmo daj. Uvijek na ono s kim hraniš da na te i pecaš. Jel' tako? Da. Bibi, jesam te malo, a? Imamo tu neke nepozvane goste. Kad dođe profi ribić na trenku, u životu nisam da veriku digo. Zato sam je sad dobio jebu. Led ljiga. Prava mama. Bome da. No je bova otpala. Kad sam zadnji put bio u trenku, to mi i bio zadnji šaranski ribol ove godine. Lagano. Andija. Ova neki 3 dana. Žuta. Da. Nije, to je neon. Neon, da. Imao sam osjećaj na zatu po papicu, da. To je amur, ja nekako stara. Ona je 3 dana. Dobar. Ja mislim da je to ko onaj vo... Dobar. Tako je. Nezgodan. Uje, pes dobio po bibi, po ruci. Što se usro lik. Što on tede travi? Evo ga, Hamdija. Koja riba za danas? Jako je. Treća, a? Treća riba. Jedno otpadanje i evo napokon malo bolji amur. Preljepa riba, svaka čast majstore. Idemo dalje. Možete ovdje najbolje vidjeti. Ali ne mogu ja doći blizu. Ajde mali.
je. Ode. Da. A slabo danas. Slabo. Mislim, ne znam da li slabo ili puno, ali 3 videa sam imao. Za cijeli dan. Da. Evo ljudi, ima nekih 5:30 do 7 je dozvoljeno pecanje. Pa jedan spor ribolov što se tiče samih ulova. Imao sam 4 udarca, 3 ribe vani, jedna mi je otpala. Uglavnom na jezeru nema hranjenja s pombom i to zbog kisika i vidlo se da ima zjeva dosta, tako da kobrom koliko sam nahranio to je bilo sve. Tako da nisam uopće razočaran sa današnjim učinkom. I još možda do kraja bude neka riba da to upotpuni. Uglavnom ide sad neko nevrijeme, opet bila je kiša pa je stala i sad s druge strane dolazi neki show. Pa ćemo vidjeti kako će to proći. Pobacao sam skoro sve bojle što sam imao, nekih 3 kila bojli. I sad imam još malo, idem baciti. To je to. Vidimo se ako bude još šta. Pa kiša pada. I led, svjetni led zbrka po tablama gore. Evo. Tu je. Aha. Da. Ništa. Evo ekipa, nakon kiše dolazi sunce. Tak je i sad. Bilo je gadno nevrijeme, čak i led u jednom trenutku krenuo, ali evo, sad se razvedrilo i ono, doslovno onaj smiraj dana. Nažalost, još malo završavamo ovaj ribolov. Imam još nekih 20 minuta do 7, to jest do kraja ribolova kad moram pakovat. Tako da to bi bilo to. Riba je radila klimavo. Nisam se nešto previše ni trudio, pošto sam došao prvenstveno se odmorit i uživat u prirodi, u svemu. Tako da ono, riba je radila solidno, mislim da je malo problem kisik još uvijek. I naravno kad nema spod miksa, to je za mene osobno veliki nedostatak jer ja obožavam sitni materijal u spod miksu i jednostavno mislim da to zadržava više ribu na mjestu. Danas sam iskobro možda 3 kile bojli, uhvatio sam 3 ribe, tada je to super na kraju krajeva. Sad za vrijeme ovog nevremena sam imao opet udarac na srednji štap i to baš pravi udarac, ali tek sam bio prezabacio, tako da vjerujem da se PVA nije uspjela uopće istopiti, to mi se već danas desilo. Odmah nakon zabaca lupi riba i zapravo sam ponese ga u ustima, daš kontru, nemaš ništa. Tako da eto, desilo se još jednom, ali poslije tog ništa. Imao sam tu neko propadanje, kuda je riba krenula prema meni, isto na kontri ništa, tako da moguće i da je sitnija riba, a moguće jednostavno da je PVA u pitanju bio. 15-20 minuta, idem do kraja. Ću imati štapove u vodi da baš vidim hoću uspjeti dobiti još jednu ribu i to pakujem. Ajde lupi jeboga li.